Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Với nãy hianin hey ege với first time mom tan di mayang khatyanga với khat experience na ta na ege interesting karina vangin kema hey tuna karai mek ta mo 30 weeks kanit tia ta kami ka journey lo share kha kadua enge comment lama te po indu chuanin in first time ma enge intil experience te hersan na in to te nuamin ti lai te khatyang kha ti chunzum theido na and I love reading this hanzo ege zeilo chi kha di ve phe chuanin hei mi experience ngai thak thei nuam khatia enge ble khabua han sharing what I chuanin enge real life hei enge kan chiante kan chungte khatiangina until ton nge an han sai de kha nuam ngai kha ka nuam kate me ma chuwan chuanin kema big ka kathil go through te khatiang kha ka lo share non ni amase bera chuanin o karai na kon pai thei kalome me ma pathian he na lom thu te kan soya chuanin o chong kami ka thiam bak lawa ka tianga soi lampang chong ka chan so I just talk as if I'm talking to a friend chuan ka first trimester ka chu hey mitam takin an lo patlang ang deuh khanin nge luak chhuak le khati ang choi tui lo kha ka nei na salu tuka thil kha ke ei theimang lowa ma se hospital la drip khai ngai khopa khatiang kha chu ka ni lawa chuanin wait te po kha ka los nwala ni atir of first 3 months a khan chuanin khami hun lai kha March lach kanisheta chuan khami hun lai kha hei covid len na sat lai tak kha anita chuan ICU wa khang ki ma ha min allocate boxia ma se khami mask kha FPP3 mask kha nge luak chhuak nen kha chuanin a ngai na kha lawa baka high flow oxygen te khatiang omna lama aerosol generating omna shimshima khanin pregnant women ka oman phalla wang khanin hei min la chuak ta chuanin min lak chua zo khanin enge chol kha kala de ringani chanchu o na kal ngai na kha lowa hei energy kha ka nei lo top thil ke that lo wang khan ma se ho to 10 min shetia ma ke mani nge covid ina rai nu le na wa an tho dan te risk factor kan ni dan kha hei nge an la sha chiang lo box ya wang khanin shielding an ti ta ke mani ho kha chu high risk group min da wang khanin in lama lo in ko rate to khanin min ti ta ti lam pang khan chuan ma se second trimester lo ni chawa ke ma po kha ka choi te an tui chhot ve trana le khami luak thok na sa kha ariani chuanin energy te pokan ne na te kha ka chan le ta chuanin na ka chan le pokhanin hei covid free ward an tiam covid lo na muna khanin enga mindari ta chuan ma se cho an han tui chho tan cha te khanin khami oral glucose tolerance test and nge gestational diabetes railaya diabetes khami kha kan nei le nei lo kha test lo ngai ta chuan ke ma hi diabetes nei tu han ken ring hlang ai ro shim shim ani chan chu lifestyle te enin hey fairly healthy lifestyle kan lo nei ya baka ele inte po the anga in ulu ka han ka lo in shwe chinta le khei kan na thodan te ha thla ka ka ta khanin he mi te angin gym te kal reng lo ma ila 12 and a half hour shift converti te hi chuanin nge taksa hi kan soi na sa thokhat ve ni mo khawang khanin diabetes hi kan hi ka ring lo shim shima ma se titura minti awang khanin hei enge ti kha chu cha ka ti thawa no nei takin ti khan chuanin kava in test khanin
a cutoff point na kha 7.8 anita chwa a normal chi na kha ke ma kha 8.1 kanita khawang khanin in uluk thawanga diabetes angin country thau chenga I hey inject turin kan ti thau chenga ma se nge sugar hi asang lu tuklawa ma se naute tan a chat zom nan he nge ele inte in monitor don ya khamin tia chanin so ayan tuya he rope ten thil rope ten han chho ve le khan di khanin hei mani diet restrict khan han ngai chho le a chanin atir kha chanin hei ke ma po khan nurse mani la ka overwhelm ani chumo enge ke ayanga hei ka tuiti zong ke thei do don zeu di khanin hei ke karir ru kha shi oma atir kha cha ma se enge youtube te hi lo chalu tuka khata khanin hei kan google me gestational diabetes low diagnose to ina enge until aya I think anin encol ti te khak ti khani kan zira chuanin until a zong a khanin tui ka ti zong kha omveni chuan ti khan in lama te ka lo siama chuan atir hei avoid khanna ta na min diagnose ni wang khanin ke ma pon ka taksa ina absorb theile ka taksa enge sugar ti sang thei zo kha enge ni kha ka vashabik lawani ti kha chuan mo khawang khanin thil tharlam de ulek mo etinan high carb diet anga ka ngai ho ang he bu te enge changthop te khatia ang chin ke ei don ani kha chuanin ke intes zia chuta chuanin eng angin nge ati sanga eng hinge ei chunzom chia eng hinge avoid tur ti kha ka sha theina tur khanin ke ma kha ka chaksa kha ka in zirani chumo chanchu tam tak article ka chiara chuanin no ro po hi gestational diabetes nei po kan nge ilo zong taksa kan nge ilo zong hi ein ang lawa chuwang chuanin mi ina an sugar ti sang lo kha ke mania chuan lo ti sang viau thei tho ta khawang khanin film khur ngai ti kha ka chiara chuanin le ke mani stress level is zir khanin kan in ang ro wa khanin le a portion in ang ro wa khan kan sugar ti sang dan chin po kha lawin ang lo vele ta ni chuwan chuanin hei zir na chatak nya ke ma po ka taksa om dan te ka in sha thiam pha ka ti meya le ke ma hi hei nge a thau du chi ka lo ni boxia ka ta khanin a le lama chuan te ka chan shom kha ka tilu tu ka chan chu cravings han neya enge in sum rengai te kha shom ka tia ma se a nuwa ka han ungun ta ka kan ngai to ka chanin ka ta na chazok do ni he chan chu ka du ei theila chuanin ka du ke yanga nge weight te ka gain vak anga nau te ta na chat lo pya lama ke ma ta na chadon lawa chuta nau nei nuwa weight tam tak lo sangai do na khawang khanin tuna kalau in restrika tuna enge healthy weight ka gain hi ka ta na cha apoi mo ni hi ti kha ke accept ta chuanin le in po tunang ke healthy nga hi ka shelo ni he ke ma ro wa mo thil chalo tur anga karin hi chu lau top me hi ka dua chan chu he no te in a turang ti ka lawa wang khan ma se ka diabetic midwife in a chang in treat to apui lo thil I ro blutuk ani engamo chak big lutuk in ni chuanin reng don lawani chuan apui lo a changa sugar spike te khachu enge kan ngai pui mo ber ni lawa consistent de wa sanga kha kan ngai pui mo zo ka chuania kha tia khawang khanin ka ke ma po ka ngai kha thadewa chuan etinan mi na te cholo don taila hei in sum de wang onga ombi khanuam lo ni chumo le ke ma po klemin let lose te kalau du ve ta khata nga ka chuanin ka sugar ka monitor rang big lo ta chuanin pakhat le a chuanin thil pon lama hyang kan tle mani chan chu pon lama kan thil siam hi chu enge ingredient kha kan va sha to lo wang khanin hei ngai thazan lawa in lama kan thil siam te chu
kan tel zat kan sha a ingredient mo kha wang han a shi sel zo kan ti wang han in lama han rong kan bol na sa kan bazar regular chuanin nakina in sha du chuanin hei thil kan ka tlang pui khami ka sugar level a chat theina na ka tlang pui te in sha du ni chuanin ka lo share nga siam dan te po thil siam how takle nge complicate lutuk ang hika siam pe big lawa ke mapon chuman chuanin simple taxi tui si nge taksatan shi sel box si angkha kathlang sham china cha internet atiken kwala nge tuyang o hei ingredient tau si lo mo khatian te ka zong khom china headline huna kan ingredient mu le khalai huna aizola in mu te mo mizoram in mu te khain ang vek her lo ma se thil hi chu enge ke ma po ka thil en hawa hianin ka video en hawa hianin an ingredient nei zong hi kan nei big lo ta ma se atlang pui kan nei hi chuanin siam ve vek theini ti te kha ka she chua ka chuan anyways kami kha chu thudang lo ni ta se hei game neu hi kan nga ve he kum lo upa ve to lampang buk nen khan mo varicose vein hi kanei bok ani ka ke a hian chuanin hemi hi atir kha chuanin enge karai ma kha apong ve ringa ta engma hi na ngai lawa khawang khanin treatment lak po kha chu ka tilawa hei na na lo na te chu enge khatia nga zeya mo laser treatment ti ve kha ka pe lawani cham na se tian lo railen nu hi anau te in tikhanin hei alo zung nem ve a khami a nerve ending a khanin alo zung nem fu chin nge khami kha anna theilu to kani chu kham ti melan na tia khanin hei aching pain ang mo khamut tang khan om chin ta chanin khatian kha han entir le a chanin hei ultrasound scan te min ti sak don ta chan chu ka hlau ber chu ana kha chu thu shan ani kha chu ka twar theya ma se clotting te amo vein pui kal dik lo te lo om ta se nakina complication asia mang ti ka hlau zo ka wang khanin in entir kha ka du ta chwa amani po khami ngai poimo saka le hospital staff te kan lo ni wang hianin tam taka chuanin benefits kan nei ve ni enge doctor te ne na kan in biak dana te po hei staff te na chu priority min lo pe a khati khanin an mani po khanin har sat nak tia kan soi re nang kha chu enge min this investigation ngai te po khati kha min bok sak zong chen ta ta zong kha kan ban nei ka ta chuanin no te hi hei ache amak ka ti ber chu engma ache ti po kan la feel thei ma mo an la te lutuk lai first trimester a po khanin scan kan han tia 10 plus weeks a scan kan ti khan no te kha hei ache na salu tu kani chu a image a kha chanin enge fully formed kha alani lo di kha chu ka han muthiam thau ta ma se hey it's really amazing ege khatia anga etige katiang thil nung hei pum chunga alo thang lian han mu khanin enge pathian thil siam ro puizia de khati khanin kan she chhuaka chanin anu 16 weeks vela kha chan no te khalo lian le deu to chan heta chuanin enge isolant inan chu ka shelo ma se gestational diabetes hi chu a risk factor pakhat kha chu no tilian deu nei te kha ani wang khanin scan te po kha mi pangai aya enge zingzo kati khalo ngaya no kema ka taksa fluid ka paizat te tui ka paizat te chuanin no telen zong te khati khan min check sakrenga chuanin atlang pui thu in no te hi alo len lutuk chuanin enge undue date ma in an induced may chin ta ni lo pon a normal delivery an nei thedon lo angan sha chuanin te khan cesarean section te ti alo ngai ta chuanin khami wang khanin ke po enge no te size kha check ngun kha angai ni ma se pathian zara tunari chuanin a normal growth rate angin ala changa hei engma
tia mu thei mai mo scan ina mu thei china kha chuanin abnormality kha umri lo ni chumo chuanin ya lom ka tia har san ne ne chu tok ma ila hei covid light te ni wangin chian te ne te kanin kalpo thei lawa hei age in tlo po ni ila restriction atamani chumo khawang khanin achang chon isolating ani hei khwate hara keima ni voi khanna ta ne la tong box si mo la zei box si lo le lo thon na hi atam china khatianga khanin hei internet ate chuanin local tlang to hei expert opinion hi tam ma tam le lu tu ka chang phei chuanin in limit chin nei te hi ngai zo ka tia le kan chian te follow nei to te hetiang how ina an nge an local tlang to han shat te hianin thamuang ka tia ke mani chau kan ni lo tin shat hi chuanin thil reng hi hei ending ka tiang pum hi ola ni chumo kha ni ta chuan nia nge hospital a now in rai lai min ankle dante nikina pathianin ramte ti ani chuanin thatakana fa te kan nei theido ni chuanin he hospital la fa kan nei dante kan hospital kan thlan dante khatiang ang midwife in min ankle dante kha insha cha kani chuanin khate pokha lo share zel thei tur ngai la chuanin hei kanin puat cha theit patopin kanin puat cha ve mo mi ne ang zong kan nei thei lo mai la apoi mo china kan ngai te chu kan hanin leilok ve a kan la in leilok vek chawla wale chante min du sak tu tak takan oma khang te khanin nge thil te min lo thona no te motor anga an ngai te khan min ron thona chang khang te po kha na kina hei ka nursery ka nursery ka organize dante me ang karem dante no te thil kan lei hau mo mamo turang kan ngai kan lei hau te kha in en cha kan ni chuan kha min lo shi ula video lo upload te kalau tu manga cha apoi mo bera chuanin in experience te kham lo share ula ti kha kalau som do chawa raila ya hei skincare te katupuni te chu in shevek to skincare group in lo to chanin khata hei ka raila ya kavun ki ankle dante no te ta na ang brand nge man katum ti te khatiang te khai sha chak zo ka di cha kha te po khalo sei ula mo cha ka lo share ze ka lo tum don ya chan hei to zinga po ka mai ka phir hei moisturizer ka ngai nga ta engma makeup kala phang lo ta ma se anuam ka tia hei vun fai om hi ina om don chuan mo ka rai chung phei chuanin hei reaction ka niang ti ka hlawa wang hianin nge ka skincare apo ka skincare po ka thla sa makeup po hi ka mang tle mani ma se vuni na ngai zo angai zok ti chu enge ka she chau zel ta ya kha voina tan chuan to phot se chom voi khat khami glucose diabetes nei min monitor dan mo ka glucose machine ka man tu na ka man te eng angin nge ke ma ke in checka eng angin nge hai ka diabetic midwife ten min rod vil dan ti te kha in shat chak chuanin a video ka siam thei bok ta so yeah, I hope you enjoy our little chat. Bye bye for now. Take care.